ole thir tu sang sok te izaka in chibai ka buk chawa Chhartea khania he ka channel milo subscribe saka wangin lom thu ka saya la subscribe lo ten khongai taka milo subscribe sak turin karon ngen bok chawa ni he channel a hian LAWNGTLAIAH district chunga thil theng langsar te le thil theng tharlan te ron ti chhuwa zel tu mania chumi lo mu zel theina tur chuan notification bell kha milo ngai poi mo satin ola milo da sakran don nia tin he ka channel hi yom na group rang sanga milo the dar sak bok turin kangen bok chani ole unia hian LAWNGTLAIAH district chunga COVID-19 sileng mek awanga kan din mun tharla ber kan ngai tha anga chumi ba ka chuan chanchin thar dang omte kan thlir ho le don ani ole tuna chuan LAWNGTLAIAH district chunga sileng mek din mun tharla ber hetiang hian lo ngai tha ila LAWNGTLAIAH district COVID-19 sileng laka fin purtila government quarantine facility le home quarantine a khung san mek zat vein tlai dar nga thleng khan mi za somret le pathum ania state pon atanga lo thleng thar mi som le paruk te chu 38 RDS tema home quarantine da ania quarantine center atangin vein lama chu ati ranom lo ani LAWNGTLAIAH tunat mangin sample sangkhat za som ni panni le rapid antigen test mangin sample sang thum le som thum ENDIK to ania ton den huna positive case za som sari le pariat mu chu ato ni in enkol tam to hi mi za som ni le pakhat anoma positive enkol lai mi som nga le pasari mi pa som thum pasari le mi chia som ni te ania anjinga mi pakhat hi ZMC a enkol mek ani abak mi som nga le paruk te chu LAWNGTLAIAH COVID care center enkol ania an risel na din mun vil rang nin ngai tom anam lo ani tuna LAWNGTLAIAH district quarantine din mun hatiang hi ani medical quarter sa hian mi som le paruk anam meka tourist lo cha hian mi paruk ombokin COVID care center hian positive case vek mi som nga le paruk an om ani hemi report a hian voinia mu chu athar te hi tel alani fi lo ani heng baka hian in lama in khung rang home quarantine mi zale panga anom meka tichuan tun din huna COVID-19 sileng mek awanga LAWNGTLAIAH district a khung san hun mang mek te hi mi za somriat le pathum anni ole LAWNGTLAIAH district a sileng in zol lama pan mek lain LADC a MDC in than pui kan hmabak vu mai boxia hei hian ril ru ati mang ang tak zet ani hei than pui kan nei zo meu hi chuan LAWNGTLAIAH district a HRIVEI enkol sen lo a tam kan pung don nge in than kan nei awanga HRIVEI pungta seitur kan amlo kan ti don hun rei lo te a result kan se don ani he hun hu phurom tak mai hi mi puiten fil fai taka kan ma chon theinan thu nei tulamin ruam man na fil fai tak ran duang chok se adu om tak zeta chutiang ani lo chuan in than hiang hong thalo tak aron chua puyang ti a lo om hle ani khoiram ma hi in than thiam tak tak anom lo ruam man na om bok thin ma se America ram ro pui meu po result puan chua hlei theilo awangin an la boi zel ani hi chu wangin he kan in than na tura hian tunma anga che chua hi arem che don lo ni in alanga chung ka tam tak chuan kanina campaign in rankal lo se ti du kanom furdon ni in alang hetiang kara hian candidate tele chung khat vuwa wangte supporters te point campaign dan tok kan thiam angai do na sileng kara thodep dep in mipui kan om ani ti sia uchuak taka campaign chiam kha tun tuma chuan ti lo sam ni se adom hle ang engpo ni se sileng laka inveng tak chungin mipui te po vote thak tura kan in bo sai sau sau anga yanga kan ram ro rel na in puya thu tur kan ram in mason na rabi thar achuan kai ngai theina tura kan du zong kan thlan chua tura hian ril ro thiang hlim takin he in than pui kan nei tur hi ma chon turin in bo sai thawang u se tu ta he ka channel hi min like saka min subscribe saka
notification te melo na saktorin karon ngan che ani December ni lia Lai Autonomous District Council noya member of District Council chu tura hing pelute in nu do hun chu voin kaidar thleng khan hon ania mi pakhat huna hian INHNUKDAWK a omani LADC MDC thanna nei tura hian mi samsari le pathum ten nomination an file a heng nomination file te ta na INHNUKDAWK le na hun hi voin November ni som hi le pathum tlaidar li thleng khan hon ania voin khan pumal som abru sekul biala independent a chu tum ming pelut chu INHNUKDAWK a heti hian LADC MDC som hi le panga chu tura ming pelut mi samsari le pahni anom ta ani hein than pui nei tura hian MNF party chuan si tom zong zong som hi le panga an chu kim vek dona BJP in bial som pasaria an chu anga INC in bial som palia an chu don bok ani anni ba ka hian independent candidate som le paruk anom don bok ani hetiang hi ton tum election a party candidate nei dan ani Sangau East constituency a hian puke samzama BJP le pubian thangpuya MNF te anin kingdona hebial hi tunhnaya MNF atanga BJP zomta pu F ron huna bial nilaimek ania tuntuma hian ani hi candidate pek ani lawani Sangau South a hian BJP van hoi MNF le pubi zalhun thanga BJP te anin kingdon ani Sangau West a hian puke sekung MNF pusila lungmona BJP te anin kingdona hebial hi pusila lungmona hian Congress tiketa alo tintona ania tunhaya BJP alu ani tuntuma hian achu vele dona puke sekung nen hian sarkarna latur anin chu don ani cheural constituency a hian puel lom kima BJP le pusial lian zola MNF te anin kingdona hebial hi puel lom kima hian Congress ticketin alotin pui to a tuntuma hian BJP party ticketin achu vele don ani lungtian a hian pu sanghulian amol chin MNF le pu h lungrol kima independent te anin chu dona hebial hi pu sanghulian amol chin hian MNF ticket vek hian alotin pui to a tuntuma hian achu non le ani lungpher south pusi lalmon thanga INC le pusi lal hnuna MNF 10 anin chuanga independent atangin puje en ngun khoya hian aron chu don bok ani lungpher south thi mi pathumin anin chu don ani vombuk a hian puen ngun henga MNF puti sakunga BJP te an pan hi hian anin chuanga hebial hi puti sakungan Congress tiketa alo thin pui to na ania tuntuma hian BJP tiketin achu don thong ani bolpui NGO sa hian pusilal tuama INC pulal minga launching BJP puvi za tha MNF te anin kingdona hebial hi puvi za tha hian MNF tiketin alo thin pui to a tuntuma hian abial hum him tumin MNF tiket vek hian aron chu vele ani bolpui NG is a hian puel daniela MNF puke vanal sanga BJP pu h zathang INC pu ke sanga independent pu vela ramthan liana independent mi panga in an chu dona he bial hi puke vanal sanga hian tram ma sa khan Congress tiketin alo thin pui to a tuntuma hian BJP tiketin achu ve thong don ani longkai bazar a hian laro puya chinza MNF pusi sangchunga INC pusilal thangpuya independent te anding dona hebial hi pusi sangchunga hian tram sa khan INC ticket hian alo tin pui to a tuntuma hian INC ticket atang bokin abial hum him tumin achu lea pu laro puya chinza le pusilal thangpuya te hian hebial hi anon chu bok ani longkai veng pui
puvial muaka MNF PUH laramdin luna INC PUJH Pangliana independent ten anchu dona he bial hi longtai veng pui hi puvial muaka hian tram sa khan congress tikatin alotlin pui towa tin PUH laramdin luna hi nominated seat ding mek MDC ni mek ani boka tichuan tun tuma hian INC tikatin aron ting ta puvial muaka hian MNF tikatin abial hum him tumin achu vele don ani longkai chan mari hian pusiral som zola MNF le pu Lorraine lal pek liana chinja independent te anin king dona he bial hi pusiral som zola hian tram na sa khan MNF tikatin alotin puya tun tuma hian abial hum him tumin MNF tikat vek hian ading dona Dr. Lorraine lal pek liana chinja hian independent candidate in bial hian chu vele bok ani longtai council veng constituency hian pulal lura chinja INC le pumang munga chinja MNF te anin king dona he bial hi pumang munga chinja MNF hian tram masa khan MNF tikatin alotin pui towa tun tuma hian abial hum him tumin MNF tikat vekin ading dona he bial atanga thantlin lo ni to pulal lura chinja INC po hian he bial hian chu pui vele ta ani longkai college veng constituency hian puchuanoma BJP le pusi sang thianga MNF te anin king dona he bial hi pu chuanoma hian tram sa khan congress tikatin alotlin pui to tun tuma hian abial hum him tumin BJP tikatin achu vele dona tin he bial hian pusi sang thianga MNF hian pu chuanoma ne na tanga bial laksak tumin aron chu ve don bok ani longkai thia hian putilal engmona MNF pulal lian zuala BJP le PUS laltin khuma INC te anin king don loma he bial hi putilal engmona hian tram masa khan MNF tikatin alo la towa tun tuma hian abial hum him tumin MNF tikat vek hian aron ding vele don ani longkai LC biala hian PUH vanlal thaliana MNF le pu LR ding liana chinja independent te anin king dona he bial hi ta masa khan pu LR ding liana chinja hian independent vek hian alo thin pui to tuna hian independent candidate vekin aron chu vele PUH vanlal thaliana MNF hian abial chu saktumin aron chu vele bok ani paithar biala hian puvijir sanga MNF pu sakholiana independent te anin king dona he biala hian puvijir sanga hi tram masa khan congress tikatin he bial tan hian thantlin alo ni to tun tuma hian MNF tikatin abial hum him tumin aron chu vele ani tiltang south hian PUH lal thom liana MNF pulal tlom lova chinja INC pualal zara BJP le putilal zika independent ten anchu dona he bial hi pulal tlom lova chinja INC hian tram masa khan INC tikat vek hian alotlin pui to tun tuma hian abial hum him tumin INC tikat vek hian aron dinga mi pathumin abial chu sak tumin kil sang sangatin aron chu pui don ani chongtepi hian Andrew Retanzara MNF PUH silal engkima INC pusilal na izawa BJP te anin king dona he bial hi tram masa khan pu Andrew Retanzara hian MNF tikatin alotlin pui to tun tuma hian MNF tikat vek hian abial hum him tumin achu vele ani sakai lui hian sukriti chakma INC swagatam chakma BJP le pu tuturu singh MNF te anin king don ani he biala hian tram masa khan pu suresh chakma than ania tun tuma hian achu lo thung ani kon pui biala hian puke lal biak moya BJP pu en lal hming moya MNF pu PN sang no ni INC le pu en zangura independent te anin king dona he bial hi PN sang no ni INC hian
INC ticket vek hian tram masa khana lo tlen pui to a ton tuma hian abial ngai a hian abial hum him le tumin aron in candidate le ani pung tang south biala hian pu el lal machwana MNF pu JC ngur luaya BJP pu en ro kunga INC pu vi lal khum sanga independent le pu je sajaham independent te anin kingdon ania he biala hian pu JC ngur luaya hian cha masa khan congress ticketin alo tin pui to a tun tuma ero chuan BJP ticketin abial hum him tumin aron chu vele ani sekul biala hian pu Henry lalwa sanga INC pu lalom sanga peto MNF pu lalzer tuanga BJP Dr. W Laldin Moya independent te aron dingdona he bial hi chamasa khan pu lalom sanga peto hian congress ticketin he bial hi alo changa tun tuma hian MNF ticketin abial ngai hum him tumin aron chu vele ani tuithum nar biala hian pu HL mon sanga MNF pukesi mal som dong liana INC pu JS usoi BJP le puti vanal ruata independent te anin khingdona he bial hi tra masa khan pukesi mal som dong liana hian INC ticket vek hian alo thin pui to a tun tuma po hian abial ngai hum him tumin aron ding vele ani vathuam pui pusi la nei khuma BJP pusi rongura MNF le puar zolbiak thangate independent in atinga heng mi pathum te hian anin chu donani pusi la nei khuma hian cha masa khan vathuam pui bial hi congress ticketin alo thin pui to a tun tu mai ro chuan BJP ticketin abial hi hum him le tumin aron chu vele ani longklai khopuya HRIVEI mu pelzel ani awanga district magistrate in linga chung partial lockdown apon chu mi puiten an zom thalea voina nilina po dorin hong om lova mi pui pon chu kan tlem hle longklai khopui chunga coronavirus community spread thlang mek chuan kiam lamapan theimeu lova hemewang a district magistrate thupeka partial lockdown kalpui mek chu longklai khopui chung le longklai district a sia changkon khuate mi pui zom a hlo hlea longklai khopuya le sia changkona dorin hong om lova thupek in a huam lo damdoi dore ro chu in hong mutur om thunga mi pui jinga sarkar na thok duty poimo nei le tulbi tak tak nei lo ta chu pon chuak anom lo ani hetila hian MDC in thlang mai turan lewangin political party office te ro chu anin hong kim veka party flag tar lir thei te po kholaya tlan mutur anom nual bok ani he partial lockdown hi naktuk thole zandar som le pania atop don ani longtlaiah hian rapid antigen test manga positive contact te ENDIK mek ania voin khan district hospital a vengsang sanga tangin ratte si ti ania voinia atan sample ENDIK turmi zanni ti man tum ania he thu bos aila hian zanni an thingta em ti hi hriazui ani lova sample lak na mun katlo lai hian mi zavel sample ENDIK positive hi somle pasari mu chu ani to a arang po mu chu anom abei sei om thu medical superintendent hian amin lo thil ani tundin mona longkai district positive mi somnga le pasari anom meka pakhat hi ZMC enkol mek ni in abak mi somnga le paruk te hi covid care center enkol ania he total a hian voina mu chu thar te hi tel anlani lova naktuk lama sarkarin aron pomchian kuna chau tel tu ani Kumin Desam Barnilia Lai Autonomous District Council Nuaya MDC Inthan Puibo Saitura Vote Lak Nana Mantur Electronic Voting Machine EVM Tetsu Voin Khan Longklai District Conference Hall Political Party Sang IOT Online Engineer Ten Anentika Inthanna Mantur Chinchu Lekha Potin Clearfield Ngal Anibok Longklai District Election Officer Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan EVM Mathadle Thadlo Chu Uluk Taka ENDIK Atul Thu He Huna Hiana Soya Political Party IOTen athat yan pompui thap nuwa chau man tlaka chiarthei ani thuwa saya inthan huna thil fel lo awm lo nan uluk taka enpui turin Political Party IOT chu angen ngal bok ani LADC MDC inthan pui sang hi samhnia hian Bharat Electronics
Bharat Electronics Limited BEL Siam M2 EVM Manadona EVM Ahian Control Unit INTHLANNA Boy Pu Tute Me Turle Ballot Unit Vote Thak Tute Vote Thak Na Tur Auma VV Petero Mantel Anidon Lo Thung Ane Wen Hian Wen Khan Longtai District EVM Kol Lai Zani ENDIK Ania LADC MDC Constituency Samni Panga Polling Station Za Som Le Pakhat Omna He INTHLANNA HMAN Tur EVM Mamozat Za Som Pakhat Baka Reserve Tur Le Training Na HMAN Tur Somni Pakwa Avain EVM Za Som Li Chu HMAN Na Tur Constituency Nen Khiar Fel Ngal Ania Heng EVM Te Man Na Tur Polling Station Cheu Chu Atho Ni Na La Khiar Fel Tur Anidon Ani